Evo, novi video, stanje u Hrvatskoj je aktuelno, uvijek nešto nenormalno, godina i godina, nikako da država prodiše, narod da prodiše i da se počne lijepo živjeti kao u svakoj normalnoj državi, jel? Na zapadu, demokratskoj, Hrvatskoj katastrofa, evo, što je aktuelno sad, Antifa, radi nered, katastrofa, subverzivne aktivnosti, rušenje poretka, katastrofa. Evo, divljaju tamo po Zagrebu, ističu one totalitarne simbole, zastave. Katastrofa, užas, nevjerojatno, 21. stoljeće. Hrvatska, tradicionalno katolička zemlja, pripada zapadu, starim tim vrijednostima, jel? Vjera u Boga, Isusa Krista, i gledaj što oni rade, nešto nevjerojatno. I evo, uvijek da bi svoje bolesno postojanje oni opravdali,